Orengingo kugwatogene kire studio chetu cha Wero TV. Asante. Na ntuko chionde cha Tuesday. Yes. Twethera tukiareria anto ba county ya Meru na nthiguru ne yonthe nikenda kubekera inya gukurukira rugono rwa muntu na ingwitikia kumania na uria withirite ugitania na uturo bwaku ntuko ya naru ukethira ugitutara mantu ja maingi nikenda gutigira antu ni ba gwikirwa nkoro na imbize ote mugeni methone ja Mumeru na ja Kenya bonthe ni untu nwithirite ukiareria mantu here and there akiri mantu jege siasa tukwijeta abwana yes. Exactly. Na kenda tumuteneria mutegeri kitu kidogo tu akiria kethirwa akirigira twakinyira rwarerera rwetu kagitene kare gakinya karwaria arwa kwithirwa tukiukirania nkoro thaiji nukarite mieri iri kumugutwika munene wa ritingugi obisine ya ngabana utoro bwaku bwithirite bugarukite atia for those just 2 months. Asante sana. Thank you Doreen. Woni ndenda kwa ndina kuirwo muno kuya studio ntuganaru especially the new studio na ndenda kwa kiuri kiaku kiorotoro bwako bugarukite ndenda kwa yontu tuku ndamame thanyanya. Wow. Actually tha kenda ndoma meeting tha nyanya ko ndenda kwa nyachore bwako baba ndingera thimwe bagambaka ibelewe buru tekurea ni mantu yengi wow mantu ya utungata thirikari ndi chief of staff ningwe inyingi muno na ingochokira muru nkatho nontu ingwetika mathana nduranirite nontu wangu eu nontu ukiakolelia kethe department ya thirikari chionthe chief of staff wethara umona coordinator wa department ya thirikari chionthe kuma kwa mfano antu baruji kethe mantu aruji akiareru ngavana chief of staff no kethro are au na antu baruji beta baba ya afya still chief of staff no are au baya kwa dili mantu vijana na sports na ambi are au bandu ageni baya kuma China are au aini baya umete Nairobi wherever mantu amangi akuruba njuri ncheke baya mapasta baya mantu nto yau eno ngwe chief of staff kambwe ni office ye very busy uteka nyaka ku kinya kubwithia mantu ya yonto around cup kangwa pundi twa nkero aya kwendele ndi abwenti kurikana nyiti mwiri kwecethete nontu ndathete mucemanio ntuko yo yonthe no tuko na turari ringi lakini tuchokere muru nkatho nontu twina nkero na kuwirirwa kutumikira antu betu na waka mugongo yetu nontu utibungi bwinkanya ya ku participate kuyukia kanya kiri waka mugongo na woni kwenda kwenda na kwirwa nontu titebwa na mathana twetenga no mwega urano wetu kurita no ngui na mbere ya Meru kuritangwa reverend nontu bwinkanya muno irire bakora mbere oni kuritanira ngui na reverend ungi na ngoro kanisa no ndi monera mathabaune uyu no turitanira ngui munene okwa na inkuari munene wina neme nyingi na we abubu ingi muno na heshima na unyenyekevu na itukwaraniria na twetaniria bubwa na wambolelia ndina thiri korone unaonekana unameta ngwiritwe na nkethora ntini ukinyane ukolelia wona kwina ki communication na twetana ni verbal communication ukona mtu nyege atikua mtu no wingwiritwe lakini akario ngoko imburire so me thank God na mbwingo chokera muru nkatho nontu bantu betu ba Meru baba ingi baramona nitie wendi muno kiriuni Ameru wengi bariti bakwa bana imani na uni muno na kinyambere mbia no bawite ubaroreti bakwa mtu tuichima uratumushi nkoro wewe mtu nkoro yaendete antu na mtu kiao kiantu na mtu muritingwe so na hiyo makai jenda kuwa uni imbirigirite mantu amea mbirigirite twina ngavana kwa tumbana na kinya mwaka yo yite mwathani atwakanya kangi thirikari yetu ya ngavana mutumantu thinge endelea mwaka itu itarambere kuyire kione kikira mwathani atwikirite no tuba Meru ni bwega sana mheshimiwa ni untuba kuona kanya gaku kethro ange ku involved during the course of the news nikenda withro kinenkera maoni jaku mwanya ende thaizi mbitikiria angotigaja kidogo mbendere na ngugi irendetete atia kankunda kawa sawa thank you very much mutegeri zau ni zamwe ezara tukethwa tukiareria ogoro bwantuko ya narwa anyuma ya nteto chieto turi na munene wa ritingugi obisine bwangabana wa county ya Meru niwe mutumantu ithinkia aria nkuruki akethirwa agitutareria arugono rwawe mwanya ende ne nyuma ya nteto chieto na nande jotigere mweri jomwake mbere ya mambura jange za manene za twine chieto festival season 2 ne mambura jara nkuruki za kethirwa za kethithe kamushene munene jwa Nairobi na kagite ne gaka turi kwira ate wethirwe ukiscan
QR code eje nikenda wethire ukigwatira atigiti yaku kumania na First Twine Cheto season 2 oscanwerodigital.co.ke na ochokie biuria bika yake nikenda wethirwa ogitindira tigiti ya Twine Cheto Festival season 2. Katiba nete Akenya rutha rwa kuthurana na njira ya thiri kuregana na njara ekuigwa thirikari ete kuthithia bwega. Katiba oeze nete Boris Ngugi ya gutigira ne bakurikithia thiri amwe na kinya kurwana na wagagia ende kiuria niri kure na mwanya jwa kurikithia watho na gutumira inyankuruki ya kithimi. Njara maingi kuri na maandamano Kenya ni tuonaga mbitete bui ya Kenya kugwatithua ngurario kunyamarwa na kinyana tiagas ndoje tia kubankania mere na kinyare bamwe bakethirwa bakirathwa narwa kire maandamano ja sabasaba Anto Kathomba ni bekeri mpene kinya kethira bagochumirite na njira ya thiri. Nikumane na bubone kyo gitumi utuku bwana ratu gukuria atire rwangirwa Borisi irokuthingatira katiba kire gukandana na andamani rwangirwa Borisi irokuthingatira katiba kire gukandana na andamani. Aranira na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na tukithoma maoni jaku mwanya mwanya ore tugwita na mbere amwe na ntetwira nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Anto Kathomba gwekirwa mpene onde barabara cia kuthongira Nairobi chingi kiri maandamano janaru aja sabasaba. Yes, I am in the race, Ethiopian governor. And I'm clear in my mind, pato shinda nabo, na batekuruka, badatu. Mithika lentore gwa keria chindani bawe keregete kia ngavana onde akinyete ntere cha South Imenti. Gavana Mutuma gwikage karona gwati mbaru kiri sekta ya mira kwa redia mawatho ja mero za kimera giki. Kiri muremi ore umekiumia giki tore mureka kutherema kiri urethi Bwanjuki. Teto cia weru. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu chikambiria thaiji. Anto Kathomba ni bekeri mpene nyuma ya bogo chumiria kiri maandamano ja sabasaba imwe chia barabara nene cha gutonya Nairobi gatigate ni thiretwe chikeingwa rukiri onto bwethirete bukerigeria matatu gutonya tauni. Anthony Kathenya katwambirie na ripoti eje. Maandamano magukongwera ntuke ya sabasaba muji munene wa Nairobi maambiri na kariba muji ujo kuraukira barabara mpinge na baingi kugana kagita kaomo gukinya gatigati ka muji wa Nairobi. Polisi baikagira jingoro barabara nene ja muji ujo Nairobi na kuingira ngari joka matibwa mwingi tatonya gatigati ka muji wa Nairobi. Itaka lelele kinyagirio kamati bagutonya na kuma gatigati ka muji ujo. Amwena gukari ni mbudire na mbere kuigwa gatigati ka muji ujo Nairobi. Polisi kionekana gaikidiro ka muji ujo na barabara gutonya bunge kuingwa gwitukira thigenke abiashara na bogatigate ka muji ujo Nairobi wantu kongima batindite baingi beno kilibwa kwithukirwa. Sasa tunaona hii maandamano ingetulia kwanza tufanye kazi juu sisi wote tunateseka. Wakati tunafunga biashara hatusaidiki, inchi pia isaidiki. Amuna ogumagiri maandamani bamukuthithia maandamano barabarani ya Rambia kwino obisa inspector munene wa polisi ya Jogoo House mataji ya matunda polisi bekiri tetaraia bakibekagira mpeni na kubatonye kirengari muundo wa Subaru. Wachaneni na mimi, 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 hapana, wachaneni na bwana.
baingi bandamani baba na bale na teteri bagi otokea mwingi bakielekagirwe mukwa imwe mpaka gituoni kia polisi gia Central. We have been hindered to enter parliament, and some of our comrades are now have been arrested, and we don't know where they have been taken. Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge. Nairobi has been cordoned, the parliament has been locked, and nobody can access the premises of parliament. The Sabasaba Day keeps on happening because we've not fixed the question of accountability. To us, Sabasaba is more than a commemoration. It is more than nostalgia. It is a reminder of an unfinished sentence, an unfinished work that has never been completed. Kulingana na ripoti ya polisi, andamani nkiro kia 10 ni bedhiro bagi kirwa mpeni gati ka muji wa Nairobi. And we do not have any death, injury, but we had an arrest. We had apprehensions of only 10 persons. 10 persons. 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Captain Mithika Linturi na Aruane akinyite South Imenti aria onekete gutaguna gisiasa baria bakuruira na boge tikiongabana 2027 nerete kawira mwangaza akare aije Rais Ruto atimutethia ni untu niwe wamuritire gitine augite ngugi iria aitete ta mubunge wa Igembe South etiomba kuringithanwa na iria munya aitete ari mubunge watigania East kana ndiria bonthe baria Minister Boremi na ndithia mutugikare I am in the race, governor, and I'm clear in my mind. Pato shinda nabo. Ni migambo ya Mithika Linturi ni muruiri giti kiongabana Meru akiere nyuma ya kiatho kia mathiko nterecha South Imenti na kiriwe thirari na ntumo akire aruirite biongabana Meru ntumo ya mbere thira kiere kithiria Kawira Mwangaza. I advise my good sister Kawira athithie Njuundi arwe na koti athirie mahamba ya because once impeached kulingana na sheria you cannot be a candidate for any election. So concentrate wetera kasungwa utethia nontu ati utethia urawikire nyenye saini nontu nowe wa kuimpeachete oranda ureringi. Kiripita munya Mithika aruga no kabagatega witingugi obwa mutongeria akiuga bakaringithania kagita kaware mubunge wa Igembe South mianke 10 na munya ari mubunge wa Tigania East mianke 10 oritingugi bwa ware minister kwa mieri 20 na bwa munya bwa mianke 5 na kinya akiuga bagatega mianka ya wetano tangabana akiuga munyana remerwa ningugi na nikyo akariba Meru bamuthurukire mwankene jwangirijire 17 nambuwe kinya to aelete ba bange bonde turungamya bo because they have been tested owa tuega kwaritete ngwebwega muno for 5 years as ngabana wena 70 billion natha ukiombekana wananchi bakwinga kwetha wena aritete ngwebwega. It is not possible. Ketha kwa aritete ngwebwega na bari satisfied kabakiri new contract. So when you go out there ori miaka 10 10 ome weye uwe koko hendete wita kuthithia muleko yuko tirete na nako tirere nthi kuthira yonthe kuthira koka ura no thirie Meru wane neo no ntobio itoshwa I pension. Some of us are not looking for pension. We are committing ourselves not to change a mess. Ntumo ya Mithika kiringa bana mutumanto ethingia ni ati na remine ngugina nandi na ithuranire gucoka mathabaune gutumiria kana kwa bisa Wanchera Kaire eria kuthithia ucore na gukirieti harmony within the county non to county niho kinyango ndene mweri 12 ukwe opportunity ekuthura cabinet can no longer owned together. Nika kwa thukana into enori staff into enori au tore alelia kila pahali
nara kuonde mandu ya kuginyirira ya kaunti ya Karirwa utie mitaratara irio kana mandu ya kuthithika. So I think the best thing we can do ni nyawo kwira, please get prepared to go back to the pulpit, ukaunje kana uchoke nchera wakarie avungwa, because that is where you belong. Ngwene ebweri kunenkerwa mwene ngugi urokumenya ne atebweri kuthiva. Kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Arimi na biashara ba Kimera ni bekiri uwirane ati muoroto jwa watho bobweru ti kurwa na biashara barani ya Somali ende ni gutigira ba kuthingata mawatho jaria ajakurukitwe ni kenda kuthia na kinya kuthiria mathina jaria jatwiriza inyite nkingo Kimera giki kia Mira kiri muchemanio jwa thirikari ya Meru na gwati mbaruba sekta eje ya Mira augite bathithite watho bobo kenda kuguna mtu wonde. Muthuru Muriuki ni akujirite gikaro giki. Nikiri mshamani jura juta ni gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma njogia biashara na limamba Mira kiri mshamani juju betho bakirwa ati teka biashara ba Somali bakitho bagito biashara ne Mira indika bakwirwa ati mbethwe bakithingata mawatho njara jekiri nikenda kurikithia na kwagirithia biashara Mira na mbere antu betho na barabe no bwana bokera Sumari te kwengwa ke kwirwe compliance na sheria kwirwo rire ngare license umenyiwo kamata nga Mira kendo te kiwe toka mata bangi njire no thuke Mira imakosa kwirwa ura Mira twe kumenyiwo ura Mira muntu we ya Mira kya kathia to imeya ko winkwendo bwira atire propaganda iri wita na ground ikiwa atwa Mira ibakwirwa ngaba thime mandri begire mandri buti baite aburoni baokire mendeko mantu yonde iseria yangiregeso ni center na ito tuikwenda tutumiki Gavana mantu jaria athithetie gukurukira ke bill kana act ya Mira promotion nikenda etethia muremi wa Mira itukwereanwa ikenda tutiga ikwenda ya Mira na bei ya ndegoro itukwereana ikenda tumba gukuria cooperative societies iriga twareria mantu ja pricing ya Mira itukwereanwa ikenda tumba kuinvest batu twingwa kire Kimera getu kia Mira itukwereana monkau arankuruki pombete gwitikanĩria no mwanka bagwatane gutonya kirikundi Pilipike thwabike batetheria kuthwa bagikura na kunenya thirikari ikuthwe kibagwata njara kiri mantu ja wendia na kwagirithia urimi wa Mira ndeboria atiri ke imera biria bionde twanda ndene ya Meru County twina kaua ibanenka na irando ikenda bendi imera biao Vago benda ya imera biao gukurukira cooperative societies iba investete ndene ya imera biao bena nyomba bakete bena into bagurete bena bareba batataira nikinontumira batwe utereo twarara tugwati ne thirikari ikenda tumba kugwatira imera bietu ya Mira neki le santo ba manto a comparative la tugwirirwa no rinde bati twanjiritie tutukwa comparative nemo inyo kugonda kugwege muri na bangi beta bagwege ngero kuri agorwa Mirango enda kwakishira bangi bastoga bari la binene kankwenda obura mantu ya Mira yatakugwa na ingwetikia narari safu ne batu twina kibarua kinene kawita kwaria mantu ya Mira nikenda turitana aremi a biashara na auriba Mira ni ura Mira ebagiri mantu ya Mea ni gavana wetu wa Meru County His Excellency Reverend Isaac Mutuma wa Twethingia. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiriro Kangangi.
Na mutegeri kama watho jajajejete kuinyiria murimi wa kimera giki kia miraa biashara kana kajejete kwithirwa jagitethia na nikio gitumi kagitene gaka nkenda kuigwa maoni ja munene wa Ritingugi obisine bwa ngavana niwe abwana nugukarikire muchemanio ne jo na nibwethire bukiariria mantu mwanya mwanya tabura tona kirirugono ru ambuga no waririe kitu kidogo tu kiegie mawatho jaja mira na umakajejete gutethia kana kaja kuinyiria kwena bamwe bakuga kinyangari ciao itiithiritwo cikirigirwa ntere cia keria ta last week. Ndina kwirwa ngicokia kirwe kiu nontu ndari muchemanio niu indari nyewe MC wa yuo ora withire nimbitho ndi MC ochiatho biothe bia ngavana ko windi kiri mantu ya turare arwarie rwetu kana yatumwita nkiliba ya Meru kuhusu kimera kia miraa nuko ni twari ngavana na deputy ngavana twari na waziri wa urimi twari account secretary twari na waziri wa biashara na viwanda ngwitwa Reverend Karo na ndenda kuwa mawatho ya tibangi kenda inyilia Meru ikenda ya bakombo abari to kombone akolelimira bionde morin ibi bangira tuita value chain ikuwa kubanga mutaratara kimera kuma nasari mwankari yake akora mwankari yake atuga mwankari yake ethathokone mwanka uraki karetera murimi baita ndienda kuwa kimera kira kitithwa kina value chain kiona kimera kina miaka more than manatha tu kimera kimera avocado ina miaka 80 iko ya Kenya lakini ina value chain already na antu bawatanite ne kibaba kibangite ba ne bote duka nanya muno kawa kena value chain very clear nende mutaratara yu akilukire ne county assembly ya Meru na wendo bonene muno kombo wa murimi omira no ntuke akolele mumira atura kariri na batwi tutura tukari akatukuria mpake njiru kiundune agoria stima ko twatu akaundune alafu kareta mpake njiru aturitu miurie tware thina muno no tututimiona na ibuto tutura ukaraka tukuria mpake njiru kiundune batwi kimera kiki atekerwe ni katero ire ya kimera kiki kwa tuika batu tibyo tukuona actually antu baititha chiangoroba batu muruto tu itithia ukona antu baitithia muruto ni kuona ni bakombo kinyago nyire batikunyira kuunde baitithia muruto winde ndakuwa itukwendo chokia ukumi wa miraa na ndenda kueleza Meru bila biendene mathwani ya ngavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia ni uchokanire miraa kiro ukumio burabo ayo batene na kumendikinya zaidi mbere zaidi nara tuelezere urakutwika urambeche chemiraa chita bila bikinyila murimi 0.0024% katero chenje Mogadishu iria 47% kuiboba ya kinya 1% baba mo baba Kenya na bangi na ndenda kuwa batu tukaitaitithia kimera kiko tukabaitaini ukinyila murimi na mu biashara yo Kenya ndakwira twithwa turutonga na totonga Meru yonde atonga nonto let me tell you narabu mite mutuati withira lori chia kibiriche chuyuri au kwina sibitare mutuati level 4 wachoko kethire ria riu mite nkobo kinya kabachi town lori ile iromi nkobo ueta ntubetwe ukethira intubye kuma kithongo bieti mau ibyo turi ya ko rira mirayo ite mauri antu babu miambere ibo bikwachi be ya bacho kari kwachi bikiora irangarine no tututona bya kura so mawatho ya iyo karia murimi number 1 miraire ithuro ibangi itugenda kumiba au ubongo ba bandiro amira no ntubatenda kuona ibuntu na eta story mpake njiru keundune bati kwenda kuonekana nende turenda kuona iba au ubongwa baitokeze na mira batu mira itu county produce mira na twina county government yetu Meru kare omeriri ngavana yetu yetu ira uning kare ya kuono chamba bokoroma nkombo amira no uri kungi okorokombo amira kato atura kurira miaka manatha tutuchero ne acheri betu akira tuture kurira na na betu tubatiba kirira apana that is why that ukirite na county assembly ya Meru ndimichokire nkatho muno no tunekilukire chidie na mbira antu weta muntu chiethi no endete ya Meru nkuru kikinye mujumbiro thurirwe kethi winda thurirwe muntu itwa Mutungi no kadi ndimbungera muthuranira Mutungi awakilishite ya mwathi kuni muntu uri kungi tumba kwa no mind welfare ya mwathi ruari motha ni Mutungi ote muntu bati uciethe no mind welfare ya Meru motha ni ngavana Mutuma Ntwethingia na ndenda kwa kwa antu bakwa ndokia menteto iba itumira kuura Mutuma kisiasa lakini ndenda kwa Mutuma ndira Meru bakona matunda ya ote antu bakawirota Meru na Meru baeta kuraya na bakawirirwa progress ireka achibwo ni value chain yetu ku develop miraa
Ni bwega sana nuntu bwa maoni jau jaku ngetana mena kwithirwa ngikwengeje kiri ndwaria mwanya mwanya ira tukethura turi nacio indi kagitene gakamutegeri gatwithire tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia uria minister wa roads ndene account ya Tharaka Nithi niwe Njweka Ithungu ethirite akigwatanira na arungamiri nikenda gutethereria mantu jegie sewage kumania na Wasco uria ethiritwe igikinya Nteriji aja I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi ndio ngacianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Boja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano araithiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Turudia ndo nisahau. Joy Max Animal Feed. Chama niyo kayothire utwita kembeche tina baita ciambi no utiko chenjia mutwaja gaire bitego tutethia niki hai to kurega ng'ombe ciakwa iciraragire ngoko ciakwa itekorekia
Aremi ituigetwo matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha, mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina akio wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today, only on Go TV. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngichokera na nteto nkuruki Jumapili ya tariki 5 Weru TV ni ataririe rugono rwa Kariba Kabangwa barabethirite bagiteta rozi ruria bataga kuoneka kuthungirwa ni sewage onto buria ni ugwati bonene na ndi ntuku ya Narua. Minister wa roads ikiri thirikari ya county ya Tharaka Nithi niwe Njweka Ithungu ni agwatanirite na urungamiri bwa kambuni ya roads ya Nithi Wasco aria bakinyite ntereji gutigira miberethi iria ireturaga sewage ekwithirwe kiagirithwa. Nicolas Chabare katumenyithie nkuruki. behalf of government na company ndibwire sole nundu bwa kwikala ntuku ibwe kalite buthina ruci. Ojuni minister wa mantu megie roji kaunti Tharaka Nithi itwe Njweka Ithungu akiariria antu oba akabangwa nyuma ya bokumira kiumia kithiru bakitheta nuntu bagwagi iba roji. Ronjirorie kuma mweri wena ronjirwa ni Wasco gote muntu wina ndeni ana makathi kuma sagira mbia na warega kuri banki ronjiro teku ukarengerwa ronji ningoteke gote muciari utena wina ronji gukura turengere ronji turi bete ronji roji akuwa rwenyangirwe ene barabara ikithondekwa no ende ari sore na kinya thirikari ri sore nuntu bantu bakwithirwa bainyirikite iroji no ende ibwa thondekirwe na baina roje ndi kiriro kienu kila bwana na kiantu kwirengi ngavana akiona na antu mana twina ni Wasco kuhakikisha tukweja kwigwa ni mbiongo ina thina na tukoswa solution kana tukoswa kionia gya thina ile riu ndejete kurutha confirmation ya tirusi no gitete ate rurakinyire barabara no iratema gwa ni kanda biashara yumba kuruthika ya maiga na yatemagwo ni thirikari ni alengire ruci so kathina kau kalari na itari intentional kana tugaga irresponsibility ni maendeleo mau makigeria kubanga bangwa project ya tuika affected kidogo tutikwenda ronji rwiteka tutikwenda ronji rwigwa rukiunaga na undi ronji rukuna na undi ni runywewe ni ng'ombe ronji ruru na undi ni runywewe ni muntu ronji ruru na undi ni ruthambe na ngai yake na murathima muntu kathie pipe ni cietu cia sewage gote kintu kikuriki
guteba ntu siwenji ikurikiwa na ivanini na muyo le mwena rotha ru monkiona kaundu kegie leakage ane alonje wanenu ya siwenji bantu mwaria muno ni mubati gutwira akari baba echoka yankatho no tutayari rojiro bakinyirite michi yao tutagia maendeleo twina wasiri ekarete ka fomu yako etu menya riu tukumenya twina barabara ontora ondo kaumira ngari arake karo mwire karo menye niyo ndare na mauntu marito na te niyo ninkani atumia mababa kabangua riu ni ncokeria ngagua kwa nkatho nego tweka ate ni muregwire kiriro gietu nika ngucokeria waibioku nkatho muno no ntonguga waibioku abioke arabiokire na ofisi yayo onde ni na ngira waibioku na bioke na pale ari ngucokeria ofisi yawe kuma ya national government ni account ngauga ya biokire andi mini gukinyagu na chief twathikiriria tutai na mbara na ne ngucokia nkatho ni mwinde no tutwina ronche thaino thirikari ya Ndoibioku ijekena na kurutira wananchi wira na kiu nikio gitumaga kwithirwa kwina ukiri kaunti no itawa Tharaka Nithi kuma kabangwa gwandia mariani chukaga bang'ombe Peter Nicholas Chabari. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuku ya Narua neambiritie rukiri rwawe na kuthuja murandi jwa waki bwa talanta mbere ya gutongeria muchemanio jwa kanjo ya ministare muthiene ekite muchemanio kenda kuagirithia motungata za thirikari gukurukira mutandao jwa eCitizen nendhuranirite riboti iji. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki uria wonanitie wiru bwawe bwa kwambiria ntuku yawe ya uritingo gikinda rukiri na rwagateitire netire gutega weti na mbere bwa Talanta Sport City aria akiaria na ugete kwina bieni binge bigwa kwa Kenya yonthe. Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya sporti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha, lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha ile Nyayo Stadium, vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. Agekatha nthukembethe kumania no ritingo gebwao gukiria nthiguru. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Ama namna gani jameni? Tuendelee na hii ujenzi wa stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration. Ndio vijana wengi wapate kazi. Vijana wawe busy na wapate hela. Wasitumiwa na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Na kubera ni bamwe babaria bagutethia nthiguru gukura. So you are contributing to the creation of our country's milestone legacy projects. Na mimi nawashukuru sana. Nataka mjue ya kwamba hata kama mnajipatia riziki kwa hii kazi, hata kama mutapata malipo, ile kitu muhimu sana ni kwamba mnasaidia taifa letu la Kenya liwe na vifaa vya kisasa. Nyumene Kindiki atongerete muchemanio na minister na Kinya atongeria bange bandwangi mwanya gutariria wagiru bwa eCitizen amwe na Kinya utungata bobwega kiria Kenya. Bobo ne onde maandamano ja sabasaba za gwetete na mbere mushine munene jwa Nairobi. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Aendelea siendelee. Wacha nione salamu ya rais ya asubuhi, salamu ya rais. Na Narua akire murimi uri umeturi murika urithi bwa njuki kana wenda urimi bwa naincho nilikithenji ni agutariria. Murimi
ntuko ya narua tore ambararia urimi bwana incho gatumenye murimi wetu wa ntuko ya narua tugwatanirite na Edna Edna Matiri kuma Egati. Urimi bwa Egati itwethero twina urimi bwingi sana kwa twambaniritie na urimi bwa maugo urimi bwa njuki twethero tukienda kuthithia mirandi maugo etete 1 million beehive ni witawa uguni bwa urimi bobo ne boriko urimi bo abote gwetia mbeca inyingi kinya muntu tena anto anene bakuthithia maugo no amberia na gachunche kanini bakuthithiria maugo jawe ko lazima wethro wena maeka 10 maeka 50 urenda gachunche kanini tu omba kwamberia na no omba gwitana inchweku maita jangano na mwaka no kono teno ogwita mbeca gwita kuga gokugurira na njoke ciaku irio njoke ta ikuguriro irio ko no kona nande wena kana inchokara gaku kanini ogotumira ne kunywa roje na mawa ole jare au ko takono tembeca ogotumira very economical omba gutumira gachunche kanini ata gwika maugo jama inge nande tometa apiari inyomba ja ole twethero na nyomba mbori nyomba ng'ombe nande twethero twina nyomba ya njoke niyo itawa apiari irio komba kutoka gutetheria ubanje maugo jaku ndene ya apiari iria ikenda umba ko no ubange kinya maugo gana depending na kanya karia wina kwa ugwaku na nde kuringana na ore omebangite na ari ore no kethe kinya maita jaire jathatu mwaka na ringi niyo no ntubwa kuringana na ore ugwaku gukari no ukethe rimwe kwa nande no monka kinya kwina umenyeri bwa ugoja ikwithagiro kuri na mwanya joa wagiru bwana inchoka na quality quality irio inyingi sana weta kena incho kwena area tuga organic na incho organic etena chemical otena tonto kwe bara beta bakaurugira ngachuka bakaurugira into ale roje na rora njoke ikonywa no kone utometa undertreated na kaire ikenda womba kuongera olitobora bwana incho kana na incho enjega meterere au ikyoto mete kwandwa mega area yongaira value ke na incho area noko na incho kinya na incho yongo etengana kwa mto kuga na kolema na incho tafadhali nemeni kwa wingi tonto na incho kinya etengana oteka uga tonto anto bauga nkagora rojo nkadithia rojo nkamba yogo amberia na aru amba ugo jaleo Nele wa Kithenji Wero TV Moremi Oreume Etithia babikibiki baria baringaira biashara ciao ntere cia mwimbe ni bagutariria mathina jaria zetete na mbere kubaka ba mumero bariuga batumbite kuongera ngarama kinya nyuma ya gwitia kwa maguta untu buria bwenikite bunene baita iria igotigwa mukone. Martin Mugambi gatumenyithie Thithia babikibiki banjira ya kanini kuthibwa magutuni baugite bandu no abathiete na mbere kwangaika na nkinya kuthinika no turo no ntuba maguta ngarama ya muturire tombega buria economy no mbomo no ntubeya ta twaira beya maguta iro iguru na okemenya maguta mari iguru no komanya tukwinye lakini netugwetikia mantu makabwe gututhiete mathuringirite muno maguta matutongiririe bantu maguta mawe mainiririe muno onagero mtu arona kamu kanini muno ni maguta agiotinda kurugumira ubangiona okere ari ona ogeno gore nuga kamu ati kaingi mena ina mu maguta mau mari iguru muno ashimiwa baumbe bakaumba gutwaria na maguta mena ina me no batuina ina mirie bataranetie kwa ontuo gwa ntugo no amiangaiko tori kana nkinya customer bao barabatura ukamata bati kwenda gwetigeria nthiguru nititie babongera no akanyamu
daino kuna ko balance inge kilo kuona kala kanini okuona ukambalance na mutu wena amount mahitaji maingi nonto no kwero amount ni maingi ma family kera leo na kali endia ba into leo batiko tinda kurata batiko tinda gusumbuka na bikibiki yetu na boja edira kalewe ukede aja bikibiki ono alira no wako baka kukamya gakolia kakaola gatiko dirambere oli kikurata kulia baretie mama barekanete rwarani rwa iriri ikiri wandie ni amwembe gukumya atongoria baho nyuma ya bantu agukuthondekwa arakuratwire na mpagaga kwa kagita. Ninguga thank you sana nuntu bwa mutongoria tumuromi njoke bagwatanirite na MCA gakuota nuntu bwa guturondekera antu ambele turaitegirie maigani, lakini for now ni nkuona at least leo mauntu ni matwikite izi kwimana kale tulimana mulasi wina bailika na barato witi no witi nanku ni jeli jampempa na gutiri no kuona ngafulendo akona na lele una ndikinya nawe kama no le ai mbele le wira bira anantamba ko mondeti nontu nge njela tembega na ntemba gwitiria no ni otuko rirango momiti otuko le ntemba kolokira no agotebua eiba ugite iriri bara baunekangirite maguru bantu agu batiomba gutarika na kogu bikibiki ciao ikanogoka kunekanga chuma bikiyete bikibiki obule yagira na maguru ni magutemukanga na shoku na mtu na gweno kali mwene muno gukeria na mukai kuria ni ati otiko muria nyombana onu ni minoga le ura ino le gukeria ni kwimana shwa wadi ni kumubanga ni nale nyomba daino netukwana kanyamu nonto bikibiki turaringanga gerwa rimi kazoka tairi katemukangira lakini daino na bering itiko kwa mono na mbele tani nduke mbete njire benki endelea oguntije enambologu nonto leu maiga mabu mana tatulutaka wega lakini daino enanongorane keri potrandeto chavero kuma gichigo mbunge kiamara mbitagwa Martin Mogambi. Akariba ntura ya Muthara wodine ya Nathu Igembe North ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MC Joshua Mithiaru kwagirithia kithima kethirwo bakiuga gwa Kagita kitithirite gikirita ngugi bariuga kithima giki yaturirwe Kagita kawathani bwa ngabana Kiraito ende kiathuka untu bubatigite na nyonta nene ya ruji. Edwin Gatobune andikithite rugono rwa Kariba. Akarintare cha Muthara wondi Nathu bariuga bo kithima keroche kethirwo gikunju thirikari ya kaunti ya Meru runguranga bana Kiraito murungi abaije thina ciao cia ndoji ikuthira no ende bagukaraja gitara miaka iri kirathukana na ande baracoka thina nene ruji nga era antu beto kwa kunjaroe na roi ruru tetutethacia kankua ni itangire batwekere ile twekaira peni muno anchotero rori yakuo iyako tutethio twona akire thirikari roro enjerwe rwanyuro makele ake ewenge ne ou na roi ruru ko 2017 twaronyure mwake o na mwaka yomwe yurayele tute tokinyira mwaka yele wathuka rero rwakuthorerwe rutikiambiru kinya na kiboyu rwambira cio na kengele nikira kinene kuringana oro ingei ende ketheka rwekirwe makosa ruteno kinya kuoliwa kuma rwaura tutakunda rwetwe bagita na mbere bariuga bo bathagana ndoje kuraja kana kinya bakagura rimwe twetaka elo rengero ke yaro lori tokanyoro 20 para mono kinya kaelo kaura ro 20 kwasi otherwise asi watu vitore yake ni thina rwo ngo tutiona atwe kinya kabua tutiora twetakururira rore mutongi mo twetakururira mutongi mo we mwekoro asianga ikabua kaura hangani ng'ombe wakundia ndula kini batu tote ng'ombe tutasuda ng'ombe isabuta ende batu twe tori yawo utheri iromba rya ona ndi thirikari ya kaunti mere gukurukira MC wao Joshua Mithiaru Kastare wamunanga bana mutumantu ethinkia kuriuke kithima kiwo kairi arambera anto baro batwe kuya kubwethia kambera ndamwetera ne feo ata kinya kinya mutumantu ethinge na no tuolele na murandi wake ndo icho kuturai ye mwathani ye na mwangaza ai tutukomlegeza turi MCA tuticiangageza turi ngabana tona au tushughulikia rwiro atwerwa twashughulikia ni MCA Kastare hatwira tushughulikia lakini ateya tuteo tete tona au batu tukori lonye twe munene batu twaringire kura na tutemye kura ica ringi akithai kura ice muthemba uriku batu tukwa kinya thai ntore twamba kora koringa nya kura cietu twakarande mucie asikire toringa kura kwatuka batu tutekuona maendeleo ithina aketukura Antoni Antoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.
Na mutegeri kagita gaka ka mbitikiria mbithirwe nkiuria mutwiria bwana urethiritwe bakibangania ta thirikari ya kaunti ya Meru nikenda gutigira thina cia roads chikwithirwa chikithira andene ya kaunti ya Meru. Mheshimiwa ta rugono ru twethira tukiona guntu guku imbizene akue na kwenu kana tuge kwenunja ikwenunja somehow mami okwa kuma narama maimatha ciariri ika distance kanini unukuma ukwitwa Muthara ntu mwite nturetwa Kithetu na we nau kwina mawao kukinya kwako muchiku ngo kilomita itikwa na 5 ntu kwina mamutu ate town kilomita itikwa ira 4 then kilomita moka wakakinya kwakwa lande akariba guntu guko bariuga roje rwathirwa kuma ruguturwa kagitene kare mwankira thaiji rwathirire buru. It is true kambuge kwithire tukuna tuchangamoto twa mbwa usimwe nontu mbwa usinenda kintu kitwa maintenance na unini ngo personally mbadite na department yetu ya Roi ira romeri ni wakili Kanyaru ari waziri na ikaromero ni Kawiria Murega ai chief officer na maofisa yangi yareo ya bindi muno ku kankwenda kuwa kwina mutaratara ka mubango yoyo na nkwenda kwa shwanto betu kwina mubango yoyo kubuduyukia mbwa uyu ile china mathina no ntiwaki kinya tukintwara china ntubaru ile kwina mbwa thina irario na kwina mbwa ingi nyenjetiania kuntu kwitwa thwana na kungi kukwingi so batu plani rere othai nkwa kicharuru kunyua no ntu papa sira nene mbwa urira yenja waikende nyua netethia ntu betu na kwa windi ndenda kwa shwanto betu rimwe maintenance tutu na challenges no ntu wori ntu bikoria kwa mfano kwa mbwa unenjo 2017 into bia bia tumike itari nene ibyo mbako ya out kuthoka kwena tiasa ndwe kankoromba ntu betu bene imani na bamenye mantu ya inomo tete mantu abunomo imantu aka yethro yekuye ya once in a while mbwa wika thoka lakini kaendo bashwa kwina mubango yo mebwithia na woni woyu ngathia tila mbakikisha nyimwe kubwithwa no ntumbichi na ukwetu thinetu ila number 1 irowe na bonge ndendo bera batu rukiri oru woni ndio ukira rukiri kwa ko muchinde ya kurando mbere bito bisine kompitire kwa wota tukaina chief of Zorui mwari umwe amno itwa Kawiria itukubanga mantu amaingi muno kinya na gutena ithima kukinyithirwa nontu no kwetu thina rwe buru ni thina number 1 ile turi ya apart from the wingi onto security nambi lakini thina rwe ni thina nene nontu batu tutumba kwandanya kintu na rwe ura tona ntu bakianda ntu nje githongo kethira ntu bakundia kabenji rwe na chia kuraba ona mbecha batu kinya rwe kunyona ro kurangwa na nyero ro tumira kawaida ro domestic use nyero kundia ng'ombe na mburi na ngoko rweru ito struggle muno woku bantu bakyo baira rwe kaelo it is true ni kaelo antu baira abangi bakena makuraya muno bangi bakena manangi utole chuti mwambo cio katho bangi bakena manje angi utotamani na tamani rukunde ro mutu secondary kuka ngora kwa mithangiko yetu batu tuina strategy ya kuendresmanto ya na union priority area chetu tukiwatana na tongore betu braba thuri starting with MCs betu na tukiwatana na executive no nto executive name na mandate ya kubithia mantu ya athaisi ko ndobera thirikari tu ni kubanga mibango emea ya kusolve the nerui kenda antu betu bomba kugunika. Okay. Ibwega sana mutegeri okuigwa kuri na mubango jwa gutigira ati roje ni rukwithirwa rukiagira mono ntereji akaribethirite bagete takumania na kithima giki kia roje eu ni miario yoyongwa ya munene wariti nguge obisine bwangabana endengeta na meno kumenyithia nteto oringi ni ati akariba kibonga gesigo bunge kia Tharaka West ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni wongere kubwa wendia na kinya nyui bwa Nchobi ndege bariuga kuthukia mantu nkuruki guntu kuria gukuinyirwa Nchobi gutena bioro ontu burani ugwati bonene kire gutigira mitunduko ya mirimo iria ezanagia na ruko Makena Mbabu na ndikithite kiriro gya Kariba. Kariba kibunga Tharaka West ni beumirite gutetanikira bakuga ni kuongereka kwa wendi wa Nchobi ndege ni watho tauni ino aria antu bakuma kuraja bejite kunywa kibunga na shakaora Nchobi ino chibango chingeire muno utie bukombeka gomba kwethira tauni kwena almost nkurukia ya ritangiri na Nchobi ko ruwade gaitwikire factory neko manufacture Nchobi each and every morning apana ito chobero Nchobi chietu ichigwe chi regulated na ito tumire sheria riogo nikenda tukegwa twina community ire komba kuira ndiguru mbere uko na baita kibunga na baya kibunga batieta market
kwe market yenge ito Chakaora na ti Chakaora akende Kibunga ni athiurukirwe bariuga Chakaora ino itina jioro antu baritetheria ithakani na migundani antu na nkinya barabe na ploti akuwe na Chakaora ino ni bagukurukira kagita kaumo riria bakwithwa bakithi jioro jia ploti ino kinya guntu kuba gukara gutie bioro inkurigara muno waya kwethera department cia thirikari gaciathirire kana nata ciathire nontu gutie bioro twina public health ntimeibi gwira mbio bakuruta ukathiuruka gwithini tende kwina njugu ugitwe njugu ingi ukuigwe ciego kinyanga para nontu iba kuingia muno ithaka muntu yakethero yo komarite oyo ngakomara bare ya gwaku go wina nyomba no karuta kioro paka uya rero muntu akaya kathongira kioro bura kwenda akathukia na huko kuthi kioro nja nuntu natogonete atimenya kuthimithia murinya kethi kethera na ara barutite tabia nthuku na nchogo ini chigotue gwikaya kwendwa Kibunga ukiugaga gwegona gwena yaro thiembega ukenderwa nchogoera ukianjiria kurencha nchogo yena ninie nthuku bariuga ni bagukira kugwatwa ni mirimo ire yumanagia na ruko kwaria uma mbaywerere guku ni nene muno niuningwa intethetie mukuru mwe ajiritwe timbi guku mburi yakwira nagu murimo ro ukamiria itithimwa bagikamatwa iyeretwe na unchovini ithinjwe antu banjirie kuria nuntu na antu batogonu batiko jari haya nguku yakwe murimo uyuri ya nguku chiretwa agu wathi kuraitha ona thani bori kuthambua ruyi rwaro kuthambia thani iruro matungerukia subwire ekonywegwa ya mbura kaura iroka igwa korera kuya nontu takataka ira chionde cia thongera miuroni antu bakwanjiria kunywa ruyi rura mauma gutie guntu gwakwira into bimo taibu otheru bo into bira ba utumira hakuna iromba riao ni kuthirirwa nchobi ino nontu ningite muno na okegwa thirikari nwayombe eka wata babu bakwendia nchobi alafu ekathingatana na murugi wa nchobi mbuga kwegwa kwena security ikubwa nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua ngwataniro ya aigembe baria baturaga kaunti-ini ya Isiolo ibezete amwe na gwitikaniria kurimirio rumwe na ngwataniro gatigati kao baugite bobo bugatigira neba kuringana njeki kirima ntu jege biashara na kinya kuigikana kagita karia umwe wao arina Obatu Bantamurangiri katumenyithie Gikundi kia aigembe kaunti-ini ya Isiolo ibezete amwe na kuga ati bakenderea kuithirwo baria amwe kenda gutethaniria kibiashara na kenda bombe kugunikana kumania na utongeria bwa thirikari bakiaria baugite bakenderea kuithirwo baria amwe rungu rwa mwathani bwa mukariri gite wao uria wijikene ta Mithika Josephat kana slogan na ituthiritwe twina mipango mingi sana turi antu ba igembe ndene ya Isiolo na itwambwite tukawatanithia antu betu bonde baria bakariba Isiolo kenda tumba kuritania ngwitu kintu kimwe na kenda turumba otethania no karania turi antu baria baumite antu amwe nontu itarira ya itwithiritwe twitengwa kana kwa tugethura tutambulika nontu bakwithura tutina ngwataniro lakini raundi hii tuamwite na twamua twiwatanira na twithwe kintu kimwe na turite ngwisi yetu kintu kimwe with a common goal kenda tumbotethia antu betu na antu betu bombotetheka kinya kuma kiruterwa thirikari na antu betu bombotetheka kana tumba inyotethania kinya twingwa kwa twingwa kinya kibiashara na njira ingi batwe twechemania tweti chairman omwe owetwa slogan na slogan ria tweta batiro tweta gutena chairman onge na utena ange tukathikira sauti chietu ya karibembe ara slogan ya tweta ni otwaita no ntobatu tuyeta kona igwethe twina utongoria butibui itobia tobia nenkana bikare okinya lakini ria chairman slogan ya tutongoretie batu tono utongoria buthuku na inya thai no wokethe munene tu mwankarira batu ingwa twakaranthe twitu kwenda kuthurana ibaugite bakenderea kugwata mbaru thirikari ya kaunti Isiolo ikiria bakuga nerikanite Ameru kiri wandikani bwa ngugi kaunti-ini eji thai antu barandiki baba ingi county government of Isiolo batongere tungavana betunga Abdi Ibrahim Guyo itumbite kwandikirwa Ameru baba ingi sana na tuwiretu mno tutandikirwa Ameru baba ingi urenge kuma 2012 rent evolution yanjiririe nkuruki iboritie baria bangi batikiri kundi giki na baumite mwirigone joegembe kungana nabo ni nyankuruki bayinyeretie batakwithirwo kwina ngwataniro kiri Ameru bonde kumathushi munkantonyere Jibuonga mwegembe wisiolo eno njira twatanireni
tuite tutethege ni thirikari tutethege amantu amaingi antu ba Meru nkuromba tuwatane twethire twena umoja kiri thirikari yetu ya Isiolo. Nkiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri. Aini bando imbo cia gukumithia Murungu ni bezite amwe na gutariria gikeno kiao nyume umwe wao guchinda kiriye wa bia East Africa Music Awards. Duncan Mwathi ni akuzirite gikeno giki. Meru Meru Jenjeriali twa mwathani Jenjeriali twa mwathani. Ogwibu gukarikite ntere Ciengembe haraini banyimbo cia gukumithia Murungu bawatanirite na omo wa Fred Mitume uracindite gikombe kia mwini ura muthongi kia Golden Voice East Africa Award. Na tugana arua twina kwiro kunene sana athucokaire Murungu nkatho no ntubwa mantu yaria atuthithiritie oni ndatarirwa ndi umwe waini ba Meru bakuringirwa kura cia Golden Voice East Africa Award ucindanira gikombe kia Gold kana kwithira we mwini bora ndani ya East Africa na indethire nkigwa ndina mucukumo jwa gutonya macindano ja na ndatonya na ndethira nkiromba kura na mafansi bakwa ki social media na asore ibethire tabagempa support 100% bempa support bandingira kura na wendo mwanka ndethira ngicinda macindano ja East Africa. Aini babai bagwiritwe nkuruki nontu batagana gucinda gikombe kintere Ciengembe araba uritie Meru kuwata mbaru asani bangi kana bakathi na mbere kwigo beshinda bia wankuruki na muno asani kwigo bari na ngwataniro. Kiswahili kiuga asani ni kioo cha jamii na itogwete kiangogera wasanii bakolita kile jamii nengo ya maana sana. Yani hii rekodi kibatu antu ba Meru kana Igembe ikombe kutacinda ringi. Fred Mitume uranwe mushindi wa gikombe giki haugite ushindi boti bwake kiumbe ni ushindi bwa Meru kwa njumura na ntugo ya narua katwe indi ba Igembe na Meru gucogia nkatho cia mwanya muno no ntu bwa mantu ya Murungu atuthithiritie ndene ya Meru County Igembe na zawadi yetu turacenere ni Golden Voice East Africa Award oni bila kuga ushindi bote bwakwa ni bwa mbakirishe ta Meru County na Kenya no ntu iturete gitio kinene muno ndene ya Meru. Jenjeriali twa mwathani Jenjeriali twa mwathani yetwala thina ntikurenda. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central Mbeta wa Duncan Mwathi. Mwerega jomwe na rietwa Baraka kumanteriria njumu buru cha Central Imenti Ward ni amwangathia ne bezite amwe na kuthithia gikundi kiao kenda guchukiria narwa gikundi giki ni gukuriongeri ni mabisa kumakirirwa ngirwa agenda aria baigiki na yema na itebia gukomborithania gikundi giki ni gichiumite mwanka kinya kia garura chukuru tabura tugutarirwa ni Muthuri Muriuki. Mwerega Baraka kuma wandie mwangambia kichikombuke sentimenti ijombete kukunikana na tenti na iti kuma kiri obisi emandu jege mumbire na mbiu mbiti yenjire mwe kubombithia pomba gwitana mbere ukiri kundi byao kinya ikundi bibio tubigeta atia bigekero inya so twira ngabana mutuma ntwethinke ibwega sana no ntubakona ikwagirite na atenga budget ya thirikari county ya ku make sure inya kurube tu ibawikirwa mbi inya kana tebuo kana bona tentie bote na inya loi tentie te gwika obo ya gutirimane okay mwirigene ne kuthongomia biatho biao bietu mumembe there na kiatho nara akayukia akaritangirida tuira tesa sawa aritangirida to chacho kundi ne ariku after mwaka yomo tukwata omaranithia maita 20-30 tukugura tente ngika tutagura tukongela mbecha mibukone tukato turongela anya bukamwa mbecha iri ikoneka gitentie u bwa komboranithakia rabwita table banking kana tebuo mwekuru atagita fees bakiaria akamabe kundiki bawito ndububu bukatuma bumenyo kurankuruki tukuga twene gekena mono nkiaragia sande mwekuru no ntobwa kuona tenti yetu areterwa ina wa ebungabana no ntobatu ekuru tugukira no ntukugo kobithania tuketa twikobithanagia tenti eje na nikenda ekuru tukira ekuru boria ekuru turuga ta kengabana
tuga ibombete gutu support na gutwa tent na ite bira bigatuma ngurupu yeje kana krani yeje yombe gwita na mbere mutongerio mwega tore uga nkagita no rio gitaga na ingwitikiaga Meru thai twina mutongerio kugitate okuga na gwika indi amna pupu daktari Matura pachokiria ngavana nkatho nontu bakubaria kurio untura bobombithia gwita ntura na ntura twambiriria kuri wa mbeca cietu iticeraira weta mwire biara ibiriku ibiu iticeraira na nathikaira mobatu jama CHP na ikyo nontu bombithiria aja nkibaitanaga mantu jogima bwa mwiri wengithirwa ntikairwa beterori ntitakanya gakwa nkuja gwikarira njekwa kwa umutumia ntu ethinkia ni urabite gukwa bithatu tuga ithiri tam Muthuri Muriuki Weru TV Mutijoka Ngangi. MCA wa Wabera Celesio Kiambi na riongerete ikundi biere bia ekoro aria bigunikite na ite na kinyamirengeti ni ateterete MCA wa counties ya Kiuga batethirete bakewa mbecha cha kung'ana gukinyaniria mirandi maturene. Kiambi Nkoroki ni arombete ngavana wa county gutetheria Kariba Mwangaza kugwata taito cha miunda. Bantam Murangiri katumenyithechio. Tio Wabera Celesio Kiambi na riongerete ikundi biere bia ekoro nterene cha Mwangaza aria kubaikirite ite bia ikundi amwe na mirengeti kiri mubango jojo mweru jwa Kiambi okolea Wabera akiaria nyuma ekunenkanire into BBMCA Kiambi nerete akari ati njira ire ithoki Mwangaza ichirigeri kugetwa igavana ruwa mono agitetera akiuga bota MCA batena kigina kia maendeleo. Mnajua hii barabara yote ni mbaya. Kama vile mnajua sisi kama MCA sisi hatukuangi na pesa ile inaitwa ya Ward Fund. Yote iko kwa ofisi ya gavana. Na gavana ameniahidi hii barabara sote atatengeneza na tunamwamini, tunaongojea atengeneze. Kwa hivyo mimi kama Kiambi MCA wenu msinilaumu mseme atesitengenezi barabara. Mimi sina allocation yoyote ya kutengeneza barabara. Yule anafaa atengeneze barabara ni nani? No aria arombete gavana inya gutetheria Kariba Mwangaza kuona taito cha miunda yao. Kwa hivyo sasa sisi kama watu ya Mwangaza tunaomba gavana atutengenezee title. Bwana gavana, kuna process unaweza ansisa na iendelee watu wa Mwangaza wapate title. Unaweza kuteua kamati katika ofisi yako na pia uteue kamati zingine katika ofisi ya survey na pia hiyo kamati mbili iunganishwe itembee katika Mwangaza ikiuliza sinda yao ni nini. Alafu wewe uingilie mambo ishe uweze kupatia watu ya Mwangaza title. Sisi wewe ndio tunaangalia utupe title. Nkoroki na ugete ta mutongeria wa Meru Isiolo batetikiria kugokono na ati bakaria na kaju kamwe kiri ithurano biejete mantu jaraja inyiritwe ni mukaririgite onjuri ncheke Isiolo. Sisi kama community ya Meru tutashikana na kura yote tutaiweka pale moja, na hakuna mtu ya kutoka nje atakuja kutugawanya. Sisi wenyewe tutajipanga na tayari tumejipanga. Kama wasee wa Njuri Ncheke tuko na vikao mingi tumekaa na tutaendelea kukaa ili tuwe na Meru mmoja ule atakuwa amesimama. Tunajua ni wengi lakini iko dakika mwisho tutawaita wote tukae naye chini tuchague mmoja ambaye tutakuwa tumesikizana wote pamoja na Njuri Ncheke. Jeripotera ntatu cha Yoru kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri.